Hi everyone, good day sa inyong tanan. So di ami karon guys sa Opon sa Birhen sa Regla sa Lapu-Lapu City. Managkot dami karon guys kay just pag birthday na ako wala ko kaarhi kay grabing lain sa panahon gauwan. Unya kaingon mi guys og nang giaway ni mga batan-on diri kay nagsinumbagay man. Di pagduol na mo naggi-practice ra man day siguro sila para sa ilang eskwelahan kay nagingisi man. Unya kanang na ay anto dire-diretso lang ta dire at lakaw kay managkot man atong purpose ani dili man magminarites. Andiyan na man na may panagkot guys. Asam ni paingon si Nonoy. Muli na siguro mi. Pero sundon lang nato siya guys kung asa siya paingon kay permi man na siyang masunod. Charot lang. Ay. Nilingkod rin siya pahuway sa siguro mi guys dire sa bench. Sana ani simbahan sa Birhen sa Regla sa Opon. Ani ang mga benches pwede kang maglingkod ani. Some say love is a winding road, carves a map through the darkest night. Some say love takes a heavy load, helps someone make the burden light, teaches you not to hold too tight. You and I come a long way together. You and I got a long way to go. You don't have to ask me now and never, 'cause I'm already yours and you'll always be mine. Uy, ukay. Some say love is a fire that grows, bound to hurt when you let it go. Some say love is a choice we make, a holy vow we should never break. And maybe that's just a chance we take. You and I Electric apple. Tag 10 ang apple.